Tunhnaia thli le ruah na sa taka thawk chuan Mizoram hrang bakah Kolasib district a pawh chhiatna a thlen sa hle. Hlui March ni somni pathum atanga Kolasib District Legal Services Authority in District Jail tangte Skill Development Program an kalpui chuan nimin tluang takin zawh ania. Ruatfela Nu-in Thlarau changtunu Zonunmawii lakah FIR vawiin na thlut. Pvt.Ltd chibei ule Mizoram ngaki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chun zomang. Tunhnaia thli le ruah na sa taka thawk chuan Mizoram hrang bakah Kolasib district a pawh chhiatna a thlen na sa hle a. Shat theizina mishing thi le hliam omlo ma se thli wanga chhevek hi Kolasib district a in pakhat omin chena satak le a then khat chia engemaw zat omboka. Disaster Management and Rehabilitation Kolasib DC office chin chia danin Kolasib district a thli rial le ruah surna sa hi khoshang pakwa in an tuar na sa hle a atuar na sa ber chu bil ko thlir north ni in chena sa severely damaged in somsari omin a chena zar chia za som panga ani a hengte hi mimal chen ne invek ani lungdai kho a chen ne in somruk pakwa chia oma in pakha chu awaya chevek ani lain a thena zar chia pani omte chu sarkar building ani heng chen ne in chia sang hian mimal in tamberin in chevek pakhat oma in chena sa zathum samruk pali omjinga sarkar school le anganwadi pathum ve bakah police quarter le kaushan Sunday school hall pakhat ve atela a thena zar chia zathum som pakwa omjinga anganwadi school coffee board quarter kaushan biakin PHC quarter le police quarter te atel buka hengte hi vawiin somni pathum anni tarlan to angin tun cholni khan cyclone thlipui thok chuan Mizoram hrang a chhiatna athlena hei hian Kolasib district khoshang a pawh chhiatna thlenin heng hmun te hi nimin khan Kolasib DMNR thoktu te chuan an tlo kwala bil ko thlir lama chuan real tla te hian in chung engemaw zat chu adeng chiani in an soi heti lai hian thlai hmun lam ati chia dan hi hriat ngal mei the elani lo awangin tun tum khwa rel chhiatna thleng wanga hlozat zong hlutna pawh chu chhuat thei elani lo DMNR thoktu te chuan heng an report hrang te sarkar an thlen le don ani. Hlui March ni somni pathum atanga Kolasib District Legal Services Authority in District Jail tangte Skill Development Program an kalpui chu nimin tluang takin zawh ani. Training nei chung hian jail tangte chu carpentry, soap making, drawing and painting, barbering, tailoring and flower decoration te zirtir ani a helam thiam na nei bik te chu training petor hian som ani an thiam thil te chu ni chogin an zirtir thina jail tangte chuan an zir du zong chu an thantira an zir du zong te zirtir na an pek theinia chuan zir turin an kalkhom thin ani skill development a zir na sang om tur hian jail tang mi somli pariat in ming an pe a ming pe zong te hne na chuan tluang takin zirtir na te chu kalpui ani a jail staff te le tang mek te chuan nakin zela jail atanga an chuan nu apo thiam thil eizona tlang nei tir thei tura skill development program siam ani chu tha an ti thu an soi ani. Nithum Tour 18th Mizoram Open Taekwondo Championship chu April ni sangni somni pali hian sai State Training Center Mission Veng thanga chanani a pulian ming thanga Regional Director sai Imphal Region in Hong honne inkhom hi Pvt.Ltd Vice President Mata Inakai Shoya Mata General Secretary Master Joseph Tansangan Championship report pe in Mata President Professor Rolko Makolni in thu soya Pvt.Ltd Mingliana Treasurer in Lom thu soibokani he championship a hian category sang amin kumriat hnuailam Pvt te kumsom pani hnuailam sub junior te kumsom pang hnuailam cadet te kumsom prat hnuailam junior le senior te a thenani a category sang hi ni thum chungin anin elang mimal loman sang te le team loman panga na thlenga pek ani don boka Mizoram Open Voice on Parade na khel tur hian Mizoram district sang sia halung tlai lunglei ma mit khozol Kolasib le aizol club atangin taekwondo zirlai zanga chuang an rontela an zinga zani som pani te chong mei che ani a player zinga Zonunmawii kumthommi khozol chu player in zaklo zinga no pangber ani he championship medal late atang hian national championship sang Mizoram ayo tur an thanghal don bokani. Ruatfela Nu-in Thlarau changtunu Zonunmawii lakah FIR vawiin na thlut
Vawiin Khan social activist Pvt.Ltd chuangi Ruatfela Nu-in officer in charge cybercrime police station Mizoram Thlarau changtunu anti mai Zonunmawii lakah first information report a theluta FIR a thelu a hian hetiang hen ngen na aziak Zonunmawii daughter of Vanna zawh bawk lunglei Mizoram chuan horswal na lamrung kai tongkam le CZS lantirin video clip asiam thina heng video clip ati hian private part chen khatte tilangin porn star kan changdon te atia azuin lai te pholang thin boka heng video clip te hi ama asiam bakah YouTuber ten an interview in tongkam bollo le tlahol tak tak achak chuak thina ni heng te hi social media site changa na sataka thedarani a he thil hi kotlang nuna abikin no pangle thalai lama ngong chalau tak nei thei thil ani awangin hetianga video siam le thedar te hi dan poin a khaplat ani chuwangin Zonunmawii le a video thedar tu te chunga dan anga malak ani theinan he FIR hi karon thelo tani ti in azia kani Aizol sahwana savom pakhat enclosure atanga chuak chu he thu zia lai tlaidar ri thleng hian hmuala ni lawa drone te nen ngor taka zon mek zelani Thojan ni khat thli sangni somni palizing lamthli le ruaron thoknon le awang khan Aizol sahwana savom enclosure po pon lama changa thingtlulut atangin savom pakhati achuak ngei ni in hriatania zingkar atangin chuizui na thoni in ni zan lam thlangin zoo area chu ngeya alo omani ti finfi ania tranquilizer gun College of Veterinary Science and Animal Husbandry CLSC 10 an man tir le zoo trap thang manga chan mek zelani savom omna hmunin a zerlo awangin tranquilizer gun man na hun rem chang po al omlawa tranquilizer gun le trap thang mangin zoo staff 10 an lavil rengani heroin le met thanim takman ani excise and narcotics department chuan nimin nikhat thli sangni somni pali tlaidar li khan chaltlang li liveng state guest house bula heroin gram som pakhat le anei tu nia pu mi pakhat lan mon ki makum somthum pani dortlang leitana khosania in chal chu an mana heroin an man an chuizel na ani zandar som pakhat le mi somnga panga khan hun thar venga he thu boy in nam noidang pathum kesi thangmoi kumsomli pali zawh khathar champhai district lalthan pari kumsomnga pali Phala Myanmar tuna hun thar veng Aizola khosamek le tluang than pari kumsomthum pakwa Phala Myanmar tuna bongkon brigade khosamek ne in chalte an man le a mi pathum hne na changhian heroin gram za pakwa hong som le met ke zinga le gram zara somriat pariat tablet sing rukvel an manane heroin le met wanga man te hin the narcotics Drug and Psychotropic Substances Act 1985 law chanin to boy siam sakania voina hian special court NDNPS Act noya shwayan ni he thu boy hian thiam lo chantir ani chuan kumsoma changa kumsom ni thleng jail tan le cheng noi khada changa cheng noi ni thleng choi bok tura shem thei ani ang khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni